Ekonomisti ewlenin laqgħu b'mod pożittiv ir-rapport ta' Moody's dwar Malta. Fosthom Philip von Brokdorf, il-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta. Mela, il-rapport ta' Moody's huwa pożittiv fis-sens li ovvjament li indikat ir-rating A3 li hija pjuttost għolja. Ġifieri għandek ir-rating li hija l-iktar għolja AAA sa C. U allura ovvjament A3 tfisser ukoll li allura r-rating ta' Malta hija pjuttost għolja. Filwaqt li Malta baqgħet ekonomikament b'saħħitha hemm prospetti pożittivi wkoll għal ġejjieni. Von Brokdorf jinnota l-kumment tar-rapport dwar il-budget tal-2015. Anki hekk tħares ukoll li l-assessment tal-Moody's vis-à-vis il-pjan l-abbozz tal-budget għal-2015. Moody's jgħid li il-miri huma realistiċi ħafna, ġifieri tkabbir ekonomika ta' 3%, naqis fid-deficit ta' 1.6, u kif ukoll allura dan jindika allura li qed isir l-investiment jew previst ikun hemm ċertu investiment u konsum fl-ekonomija lokali. Il-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija jsemmi l-istabilità bħala wieħed mill-iktar punti li jispikkaw fir-rapport. Stabilità makroekonomika u fosthom ovvjament diġà tkellim fuq tkabbir ekonomiku li huwa indikat li se jkun 3% is-sena d-dieħla. Imma anki wkoll rata ta' inflazzjoni li anki proġettata tkun madwar 1.5% li huwa relattivament baxx. Il-konsum li mistenni jiżdied, kif ukoll esportazzjoni mod partikolari fis-settur tas-servizzi, turiżmu, is-settur finanzjarju. Philip von Brokdorf spjega kif l-isfida ewlenija teqpa' dik tad-dejn. Madankollu żied jgħid li jekk jintlaħqu l-miri tad-deficit dan ifisser li l-pjani tal-Gvern qed jaħdmu ma skont il-miri stabiliti mill-Unjoni Ewropea.